Namaste and good evening everyone. Today we are going to learn about some words related to relations. आज हामी नातागोता सम्बन्धी केही शब्दहरू सिक्न जाँदैछौँ। गेस्ट पाहुना अतिथि, टिचर अध्यापक अथवा शिक्षक, मदर आमा माता, हेयर उत्तराधिकारी, अंकल काका, ऑन्ट काकी, कस्टमर ग्राहक, सन छोरा, डटर छोरी, ब्रदर इन लॉ ज्वाइँ जेठान अथवा साला, सन इन लॉ ज्वाइँ, एडप्टेड डटर दत्तपुत्री, एडप्टेड सन धर्मपुत्र, हस्बैंड पति, वाइफ पत्नी, फादर पिता, सिस्टर बहिनी अथवा दिदी, डटर इन लॉ बुहारी, नेफ्यू भतिजो अथवा भान्जा, निस भतिजी अथवा भान्जी, ब्रदर भाइ अथवा दाइ, मैटरनल अंकल मामा, मैटरनल ऑन्ट माइजू, लभर प्रेमी, क्लाइन्ट ग्राहक, पेशेंट रोगी अथवा बिरामी, केप्ट मिस्ट्रेस रखौटी, मिस्ट्रेस उपपत्नी, डिसिपल शिष्य, प्यूपिल शिष्य, फादर इन लॉ ससुरा, मदर इन लॉ सासू, फ्रेंड साथी, मदर्स सिस्टर सानीमा, सिस्टर इन लॉ जेठानी नन्द अथवा देउरानी, ओन साखै अथवा आफ्नो, स्टेप डटर सौतेली छोरी, स्टेप सन सौतेलो छोरो, स्टेप फादर सौतेलो बाबु, स्टेप सिस्टर सौतेली बहिनी, स्टेप ब्रदर सौतेलो भाइ, ग्रान्डफादर हजुरबुबा, ग्रान्डमदर हजुरआमा, ग्रान्डसन नाति, ग्रान्डडटर नातिनी. Please like and subscribe this channel for more videos. कृपया यस्तै भिडियोको लागि यस च्यानललाई लाइक र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।